ka lak ni furongi heroin oigadaba asauba consignment singa konana Manipuri nupi ohum yauna miyoi mari Meghalaya gi Essential Hills tagi phaba ngamkhre tongan ba mahai loisang sing amadi miyam dagi sankhai thungkhai tawani senamani haiba aina thingkraba KSTP PWC gi active kedriyama security force na phaba ngamkhre Logi wangmada chansilakli pamitop sini mayokta yaning taba phongdokuna awang nokpok singpa thumna chaksiliba khongjangda Mizozer Laipol su yausinkhre Kurumjari ISCOM Manipuri pau mityeng tabiri bakhwai punamakpu taramna oksari hausi pau sandokna pizari Interstate Drug Trafficking Network amagi punna lupa crore mariga lakh nifugi senfam oigadaba heroin powder gi asoba consignment ani Meghalaya gi Essential Hills ki tongan ba mafam ani dagi phagat pangamkhre drug lalonba mioi kharana Surasanpur dagi Silong tamna drug purakadori haibagi akaknaba pau ama fangbadagi ngarang Meghalaya gi Anti Narcotics Task Force ANTF ki kangbu singna Essential Hills district ki maru oiba mafam singda Asat awok sing sek tawagi thabak sathake district asigi umkyang police patrol post ngarang ayuki pung 12 taba matamda ANTF amadi police ki kangbu amana Maruti Suzuki Expresso ama khamduna sek tawkhe gari adu da heroin gram samapan hubhuma thoi hena yauba soap case marifu thengnaki heroin adu malem gi kaithal da yamdrabada lupa crore marigi senpham oigani hairi Heroin powder adu lona puna na bokhonaramba gari adu da tonglakhiba Manipur dagi nupi ahum amasu fare hairi pharaba mioi sing adudi kimnai chahi 36 dimkhothing chahi 98 amadi ngaiting chahi 90 makhoi na drug sing adu Churachandpur dagi purakpani haiba wahang pahong tawbada khangba ngamle Tungda Clariat Police Station na konba bindi hati village ta makhata na asat awok sang sek tawagi thabak sathabada nungthegi pung 2:35 satpa matamda Churachandpur dagi Silong tamna lakpa passenger bus ama sek tawada mioi ama heroin gram mari fudra ni thoiga kona na fabangam khi pharaba mioi adudi Silongi Mandan writing dagi Isak El Zaute sahi kuntarukni mioi asidagi fangkiba heroin adu malemgi kaithel da yamdrabada lupa lakh ni furongi senfam oigani hairi pharaba mioi mari asigi mathakta Lumsnong amadi Clariat Police Station da Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act ki makhada case amamam lokhatuna drug lalonbagi network asida yauriba atai mioi sing fananaba makhata na thesenba hokre hairi Security Force na drug lalonba singi mayokta sa tharakpa operations singi manungsana tha sigi tang tara tarukta Bisnupur district ki National Highway number 2 paringda leiba kwakta tera khongsang bi bazar amadi kwakta sabal lekai da sathakiba thiba humbagi thodok anida mioi ahum amasu drug ka kona na fare kwakta tera khongsang bi bazar dagi faraba mioi singadudi MD Naziruddin atopaming Babu Fisufam Sahi Nifunithoi amadi MD Altaf Khan atopaming boy moizing mayum sahi kuntramathoi ne makhoi anima kwakta ward number 9 KMC dagini hairi makhoi ani dagi heroin powder gram sani yankhai taruk yauba soap case kunithoi 4-wheeler gari ama amadi mobile phone ani fangle hairi nakal amaromda kwakta sabal lekai da sathakiba operation da fabangam khiba mioi adudi kwakta khuman ward number 5 GP dagi MD Arup Khan ifam Atopa Ming Khansa Chahi Kuntarukne Mioyastigi heroin powder gram sa matara humdo yauba soft case tara 4-wheeler ama amadi mobile phone ama fangle hairi pharba mioi singa sigi mathakta mari leinaba police station case amamam lokhatuna makhata na thesinbagi thabak sa thakre haina pawasin makhatari Lamdam asida law and order gi phibam phagat hannaba amadi tangdo laitaba purakna na bohonabagi sarukama oina security force na sathariba operations singi manungsana logi wangmada miyamdigi sankhai thungkhai tawba amadi tongan ba criminal activities singda chenabani haiba aina thingkraba KSTP PWC gi active kedriyama tha astigi tang tara tarukta Imphal West district ki Lamphel police station konba ghari makha lekai dagi phaba ngamkhre pharaba mioi adudi Imphal West district ki Lairen Kabi awang lekai mamang leirak dagi yumna milanjit mitai
Sahi kuntra humdoini mahak tampaki district singda laiba tongan ba college amadi miyamdagi senkhai thumkhai tawbada senaba miyoini hairi. Manipur ki mafam kyada maruoina imphal amadi masige koibada motor vehicles ki kanglon kaina gari thoriba singi mayakta Manipur police na sathariba driver sigi manung sanangarang so Manipur ki maruoiba mafam kyada akhanaba drive sing sathaki driver sida purna chalani fumathoi isu tawkhibaga loinana fine oina lupa listing humpudra mapan khonga pangamki loinana tha sigi tang tara tarukta sathakiba drive amadana purna gari 15 dagi tinted film sing lokthokuna wakhal taminaki hairi. Mizoram gi mahairoi singi lup ama oriba Mizo Zerlai Paul MZP na ngasi logi wang mada changsilakliba mitop sing maru oina Bangladesh tagi changsilakliba immigrant singi mayokta Nordic Students Organization ne sona senduna sathariba khongzangda saruk yaduna aizolgi panapa hall mamangda wakat mifam sathakre khongzang atu da tongan ba banner amdi placard kya so paike saruk yariba MZP gi luchingba singamadi mahairoi singna illegal immigrant sing asina North East ki lamsingi demographic amadi culture da pirakadaba akaiba kayagi matangda wangangki Bangladesh tagi chechang yaudana changlakliba migrant singna yelhomi singi leizariba saktam masak mathum amade ngak senbada akaiba akiba masak ama pirakle wakat mifamaduda saruk yakhiba MZP gi lusingba amana phongdorakpada Mizoram da inner line permit system asi hena section ba hengat haningi amade ngamkhai singdasu akanba section thorang lokhat haninge central government nasu yelhomi singi right pu ngakpi senbi gadabani amade immigration ge policy singda leiriba asoi arak sing khangdok kadabane loinana wafamasi da lumna khana haudrabadi cultural identity manglakpada natana ingtappa leitaba lamdam ama oirakani haike. The SOA meeting on August 6, 2025 decided to hold a sit-in protest in Northeast State on 18, 2025. In this day, NESO will submit memorandum to the Home Minister, Prime Minister on the same day. This memorandum copy will also be submitted to Chief Minister on our respective state. The protest was held to demand the state government to identify and deport Bangladesh illegally immigrant. That is the reason why we protest, sit-in protest here today. Awang nongpok lamdam singda logi wang mada naron da yumthang na balaibak singdagi changsilakliba mitop singasi masak khangdoktuna maram da halhanki gadabani haiba demanda ngasi Tripura Students Federation sinduna khongjang Agartala da su sangsinkre Nordic Students Organization ne sogi mityeng makhada ngasi Agartala ge Circuit House manakta mahiroi kayana mapan lamdagi sangsilakliba mitop singasi mathakta thabak lokhatlu haina center amadi Tripura lenga ki pungning singsinke. Manipur da thokliba sahi ani hilaba iranga sibu athuba matamda loisinbiyo haibaga loinana tongan ba wafam sing yawa serol amangase People's Alliance for Peace and Progress Manipur na Governor Ajay Kumar Bhala da pisinduna taksin khrei serol asida maruoina Manipur da hojik thingnariba political gi tokhai ba wakhalol asina lamdam asigi miyam da singnariba si chapchana thengnabiyo haibaga loinana illegal immigrants sing kanglon chumna khandoktuna makha tana atai mitop singna kanglon kaina sanglakpa yadana basinbiba poppy cultivation amadi drug trafficking ge mayokta kanba action lokhatpa reserve amadi protected forest sing ngak senduna thamba lam khopsi liba singi mathakta matek sabe action lokhatpa amadi state ke punbagi saktamda kaiba pirakpa yaba political agenda singi mayokta thabak paikhatpana singba khongthang sing lokhatuna Manipur da thuba matamda tangdu leitaba purakna bukhona biu haibana singba wafam sing palle. Lanjena duna Manipur gi tongan ba relief camp sing da changjafam lauduna leiriba Kumbi Assembly constituency gi kha thangba tampak ki aroiba khungang ama oiriba napat ki IDP sing nangase Assembly constituency asigi mapi mapa oiriba MLAS Premchandra da makhoi gi poknafam lamdam napata amuktang changjage aikhoi relief camp ta kayang koina thambikhi ga dauribano aikhoi isa gi yumda hanjin hanningba
Hanjin Hannaba Thorang Atubada Pakat Piu Haiba Wafam Sing Fungdoktuna Taksen Kray, MLAS Premchandragi Salan Consilda Leibayumda Ngasi Chahi Ani Hena Lanjena Duna, Manipurgi Tongan Tonganba Relief Camp Sing the Sangzapam Loriba, Napatki, IDP, Imung Saniga Samaga Kun Henbagi, Mu Singaloina Napangtokiba Toromaduda, Borayang Biyamadi Saiton Gram Pansat Ki Administrative Committee Ki Chairman Singh, T.S. Romesh Amadi M. Ibomsa, BJP Kumbi Mandal ki President S. Angausana, Secretary W. Thoibasu Saruk Yaki, Mifamaduda, Napat ki IDP Singhi Wakat Singh Taraba Matungda, MLAS Premchandrana Fongtokibada. Central Government na Irangasi Warushinama Purakna Yamna Kanna Honabadagi, Lamdamasida Santi Hanjilapa Tamna Tamna Haure, MLA na Hai, Mamanga Leirambalenga ki Matamda, Napat ki Miam Chang Nabathorang Oina Sugunu Napat ki Thong Semjin Naba Mathau Taba Masak Sing Kudingmak Laiduna, Taurang Toram Labani, Miyangi Tamoi Awaba Sing Sapsana Pawi, Tongasi Amohana Semjin Nama Makok Tombalu Sing Basingatana Duna Sayolamgi Manunda, Masi Sapsaba Report Sing Miam the Piragani, Asuwana Ringai Matamasida Karisulata Political Gi Akuba Midyanga, Magi Misang Kom Nabagi Mong the Laibanadi, Saukat Kumbi Kendra, Saukat Panapat, Oibadi Laira Dana, Hena Maning Halakani. Bhoti ki matamda thengnasi haiki MLA oina pong sadna harbu yadam sulaini adna ai moi the permission lama lawga soidana asi coming weeks da ai loin makoi unar matungda adugi sab sabani poto ai bizarage aduga adugi matungina aina harap matabta mayam punna banadana amukan mahuk na patuda koi maisa hana ing chikna lairamba koi amana babu befar kaina daba Piazu, Lairazu, Laitrazu, Ningon the Nidaba, Aduga. I hing them one of the Apun Saki, Lemtoizu Kunini, and Shoidana, and then the Bukola, but we went on the sun, people, Aduga. I call myself Kashulaitaba, Hayen Poto, Pibasuaba, Pidasuaba, the Ningdon Pondarga, Magi Sandaraga, Lan Gimon, the Toro Lake, Sakat Paleva, Sakat Panakpat, Sakat Pakubi, Kendra, Padi Lairi. Makata haune duna boto bot matam lapan thengnaje mayam na nungsibire mayam na nungsibige thamoi do matam du utpiyu ada ai nusik nungsiri besidi bot kaktegi nate ai na ai gi ai MLA mo ibna ai na ai gi thok to un thok pa parja gi to un thok pani haiba ai gi decision dune bai lawsidi NG Mani College के Department of English Manipuri and IQAC State Council of Educational Research and Training SCERT Government of Manipur gi meeting makhada Manipuri language as a classical language amagi thakta naina bahaiba hiramda numit nini chupna pangthokadaba national workshop amangasi ayuk pung 10:30 taba matamda khurai siren thongda leiba college asigi auditorium da hodokre ngasigi workshop hodopagi thoramasida SCERT Government of Manipur gi director Ahibam Romel Singh NG Mani College ki principal Dr. W Jivan Kumar Sinha NG Mani College ki General Body ki Chairman Ngangkham Chawba Singh amade Secretary Sarangthem Somrendra Singh na Maroi ba mithunglen Singh oina sarukya ki Thoramasida thoiba mithung oina sarukya ki ba Haibam Romel Singh na Manipuri lon bu classical language ki manung sanfam thoi haiba wafam asida nainarakliba se chahi yamsilakle ajubo hojik fawbadi chanba ngamdre karigidamak chanba ngamdri bano haiba dugi matang dai khoipum bana nainaduna awara pasing tathok tasin taunaduna hotnaminawa change Manipuri lon bu classical language ke status phangba haiba se aikoi Manipuri macha singi khutta lai masik khangna aikoi no khonaba tai haiba wafam sing thamke masigi workshop hodokpa nomit ki Anisuba session da Dean of Humanities Professor and Pramodini Devi amade Department of Linguistics Assam University Silchar ki Professor K.S. Jiren Singh na resource person oina wangang ke hayang Anisuba nomita Professor W. Nabakumar Singh Professor Chungkham Yashwanta Singh Dr. Longjam Anand na resource person Singh oina wangangani Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal Sinduna Swachhata Action Plan Listingani Kunmanga Kuntaruk ki Makhada RIMS ki Director Professor G. Sunil Kumar Sarmana Listing Dunangarang RIMS Campus ki Approach Road Hostel Hospital Complex Dental College College of Nursing amadi Academic Department Singi Akoibada Plastic Free Campus Drive Amapang Thokre Drive atuda RIMS Campus ki Gate number 1 amadi Gate number 2 anigi marakta Gurkha packet cigarette butt amade plastic bottle singa
का हेना हुंदोक्तुना थमलबा थेंगनाखि हिरमसिगी मतंगदा रिम्सकी मरी लेनबा ऑथोरिटीज सिंगना स्ट्रीट वेंडर्स सिंगना मफम मदुदा फमदनबा खंगनखिबगा लोइनना ऑटो पार्किंग जोन अमदी वेंडर एरिया सिंग असि अतोपा मफम साबा अमदा होंदोकपीनबा मणिपुर लेंगाक्ता हाइजखिबा लेरे हाइबसु खंगनखि मसिदा नतना सुप्रीम कोर्टना कोटपा लिस्टिंगनी अहुंगी मखादा महिलोइसंग सिंगदगी मीटर चामरोंगी रेडियस लेबा मफम सिंगदा टोबाको की पोथोक सिंग योनबा यारोय हाइना लौथोखिबसु लेख्रबनी हाइना नहोंगना निंगसिंगलक्ले लो अस्तिमक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न पीबा टोबाको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टफैगी गाइडलाइंस की मतुंगिना मिपुम खुदिमकना इनगदबनी हाइबो वफमसु लेरिबनी मरमदुना रिम्स की ऑथोरिटीज सिंगनसु लो अस्तिगी मखादा थिंगबा सिथमलेबनी हाइरी नारांगी प्लास्टिक फ्री कैंपस ड्राइव अदुगा मरी लेनना प्रोफेसर जी सुनील कुमार न फोंदोखिबदा रिम्स की तोंगान कॉलेज सिंग तमनिबा मेडिकल स्टूडेंट्स सिंग फैकल्टी स्टाफ अमदे रिम्स कम्युनिटी न अपुनबा थौदांग लौमिनदुना कैंपस असिदा इको फ्रेंडली होइबा थबक सिंग सथदुना प्लास्टिक फ्री जोन ओइहन्नबा होटनमिनरसी हाइना अपील तौखे ड्राइव असिदा मेडिकल सुपरिटेंडेंट डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डीन एकेडमिक्स नर्सिंग प्रिंसिपल तोंगान डिपार्टमेंट की हेड सिंग अमदी रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन आरडीए रिम्सु क्रेड अमदी एमएसएफ की ऑफिशियल अमदी स्टाफ सिंग सरुक याखी दोर्शु याली फिल्म प्रोडक्शन मणिपुर हाइबा बैनर की मखादा खेत्री मयुम सुबदनी न पुथोकपा ओसी मैरा न डायरेक्शन पीबा मणिपुरी फीचर फिल्म असेंगबा इरलना तरुक सुबा रोशनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लिस्टिंग कुनमंगा तोंगान अवार्ड सिंह फंख्रे मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर औरंगाबाद की ऑडिटोरियम द फिल्म एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन औरंगाबाद महाराष्ट्र न सिंधुना ngarang pangthokiba film award ceremony da film asigi story writer amadi producer oiribi Khetri Mayum Subadani gi mafam da best script award special mention best producer award special mention amadi best feature film award outstanding contribution haiba award singa dukhosina kibani loinana Khetri Mayum Subadani gi story da khomdram dorendro na puthokpa Saityabati Elangbi na direction piba Manipuri short film lockdown da best COVID-19 film award supiduna ikai khunakhi from Manipur. मेरा शानदार इरादा तालियां बजनी चाहिए प्लीज मैम कम ऑन द स्टेज चटली बच्चाही सिद पांगथोकिबा क्लास 10 अमदि 12 के एग्जाम सिंग अमदि तोंगान बा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंग माय पाकलबा माहिरो सिंगोपगी थोरममा सिंगजा नोंजाय वेलफेयर एसोसिएशन SNWA मणिपुर न सिंधुना क्वाक्ता खुमन थोंखोंदा पांगथोखरे थोरमदुदा लिलोंग एससी की सोशल वर्कर अलहास अब्दुल वहीद SNWA मणिपुर के प्रेसिडेंट अलहास मोहम्मद दिन मुहम्मद रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद सगीद खान क्वाक्ता जिला परिषद 2 क्वाक्ता साइटोन के मेंबर MD अब्दुल लतीफ हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर के डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशियल शेख हसीफ साहा STC नोने शेख असलम खान PhD की चार्टर्ड इंजीनियर सिविल अलहास ER मोहम्मद अजीर हुसैन ना अथोब मिथुंगलन सिंगोना सरुक याखी थोरमदुदा मैतै पांगल माहिरोय सिंगदगी थोइदो हिंदोपा इंटरनेशनल प्लेयर अहुम नेशनल प्लेयर अनि FMGE की माहिरोय अनि NIT माय पाकलबा माहिरोय अहुम डिप्लोमा इंजीनियरिंग लोइरबा माहिरोय अमा न्यूज एंकर अमा पुन्ना माहिरोय मरिफुद्रागा तरेत ता नाट की लेंगयान यानदुना सेल की मना अमदि साइटेशन सिंग मना ओइना पीदुना पुंगनिंग थौगतखि ट्री प्लांटर ऑर्गेनाइजेशन ना उसार थाबा अमदि लेमना यंथोपगी परिंग नाइना सथरप थोरमगी सरुगमा ओइना ngasi सीदबा मपु लाइनिंग लोब अमदि याइफबा एंटरप्राइजेस कोंग बनांदेबम लेकाई ग खुसमनदुना ट्री प्लांटर ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच ऑफिस ओइरिबा मोंगसांगै ममांग लेकाई दसु हौदोखरे हाइना ऑर्गेनाइजेशन असि के प्रेसिडेंट एन रतन थादरोबा सेरोलमना खंगलकले
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 18 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯦ ꯁꯨꯔꯦꯟꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯦꯂꯨꯝꯅꯥꯏ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯦꯂꯨꯝꯅꯥꯏ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯜ ꯙꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯝꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯝꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯦꯂꯨꯝꯅꯥꯏ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ, ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯂꯨꯝꯅꯥꯏ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯦ ꯁꯨꯔꯦꯟꯖꯤꯠꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯂꯩꯀꯣꯜꯗ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯔꯨꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯅꯪꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯦꯂꯨꯝꯅꯥꯏ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯦ ꯁꯨꯔꯦꯟꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯨꯀꯦꯁ ꯃꯉꯥꯡꯅ ꯅꯥꯃꯩꯔꯥꯛꯄꯝꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯝꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯀꯤ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯑꯁꯥꯃꯤꯁꯇ ꯐꯣꯡꯕ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯐꯣꯡ ꯗꯩꯅꯤꯛ ꯖꯟꯃꯚꯨꯃꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯀꯣꯡꯀꯟ ꯕꯣꯔꯊꯥꯀꯨꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ FIR ꯆꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ FIR ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯤꯕꯁꯥꯒꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯐꯔꯤꯗ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯍꯖꯥꯔꯤꯀꯥꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2013ꯒꯤ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18ꯗ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯆꯟꯈꯤꯕ FIRꯅꯤ꯫ ꯐꯔꯤꯗ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯍꯖꯥꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯕꯣꯔꯊꯥꯀꯨꯔꯅ FIR ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯥꯡꯒꯠꯇꯨꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯑꯃꯅ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯁꯦꯛꯁꯟ 153A IPCꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕ FIR ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯁꯃꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯟꯗꯤꯒꯨꯜꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15ꯗꯒꯤꯅ 19 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ 73th ꯁꯨꯕ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯣꯜ ꯕꯦꯗꯃꯤꯟꯇꯟ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ 2015ꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯌꯦꯜ ꯀꯣꯆꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯕꯣꯜ ꯕꯦꯗꯃꯤꯟꯇꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯄꯥ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ 12 ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ 25ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯐꯪꯂꯕ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯋꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18ꯗꯒꯤ 25 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯩꯂꯤꯠ ꯑꯀꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯑꯌꯨꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 6ꯇ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯟꯗꯤꯒꯨꯜꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15ꯗꯒꯤ 19 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ 94 ꯁꯨꯕ ꯁꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯣꯜ ꯕꯦꯗꯃꯤꯟꯇꯟ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ 2015ꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯌꯦꯜ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯀꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯩꯂꯤꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2010ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 2ꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯌꯦꯜ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯂꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18ꯗꯒꯤ 25 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯩꯂꯤꯠ ꯑꯀꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 6ꯇ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ꯫
ICAR Lamphel ki Agro Meteorological Field Unit Amphudagi pirakpai ngasagi report amagi matungina ngasi Manipurda khwaidagi sabagi chang asi Celsius degree kontra dasmik ani oiki khwaidagi ingbagi chang na Celsius degree kon dasmik manga oiki nungsi tayauba ising manilgi chang na ayukta sada marifudra mathoi amade nungtheldana sada yangkai nipan oiki ngasi chukhiba nungjugi chang na millimeter konithoi dasmik mangani Aroibada Maroiba Pau Amakana Pizari. Malayam gi kaithal da punna lupa crore mariga lakh ni furongi heroin oigadaba soba consignment singa konana Manipur dagi nupi ahum yauna miyoi mari Meghalaya gi East Jansia Hills dagi faba ngamkre. Togan ba mahiloisang singa madi miyam digi sankhai thongkhai tawbada chenabani haiba aina thingkraba KCP PWG gi active kedriyama security force na faba ngamkre amadi logi wang mada changsil lakli ba mitop singi mayakta yaning da ba phongdoktuna awang nongpok sin ba thungna changsiliba khongjangda mizo zarlai paul su yaksen kre Hausi Faubuki ISCOM News na Pizaba Manipuri Pamatang as Loijare Midang Tabiri Basing Bomukan at Kuramzari.